Emma? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, P, Q, X, T, V, W, X, Y, Z. Now I know A, B, C, D, siedem. Brawo. A kako bronisz? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 9, 10. A kako se ti zoveš? Emma Toys. Ema Tojić, koliko imaš godina? 1. 1. What's your name? Emma Toys. Where are you from? From Nosor? Krzycie. Srbiji? Srbija. Srbija. Okay. Daj mam poljubav sad? No, Pa isto ni. Jel voliš mamu? no. Oh,